Tini bajaga visit khalai jaga. Tini जों kaitham bisi khlaikha sana thangkai tini visit khaimani hingkai chini o financial year ni biap fund jeta MLA fund tongmani oboni rang bai unko जों community hall chikonsa khai kaisa kni bisi orone kaisa ke dio reserve bisi kaisa ke masli marak para ni tongo ajaga borok agini simi sanmani hingkai masli bazaro hingkai cremation center borok soknani borok theke hingkai jaga rok ring lai teigana ma soklai aboni bagai kaisa permanent aboni bagai bo jaga thainale mani katham jagano unko thangka visit khaika borok local rok jaga confirm khaika hingkai MLA fund baki apno khainai getai kaisa hingkai जों unko naikha lama jeta 2023 jepur ang elected ngi phaika apuruni simi chaitokmani hoyto department ni fund kaya hoyto কোনো একটা জঞ্জাল টঙ্গি মাখানা তাইবেসা তাকলাই ফানং সিটং হनै তাকলাই বতাইবেসা প্রপোজাল রুই এস্টিমেট খাইরুই তাইবেসা খাতাল খাই সাবমিট খাইনান बागै आबो विजिट खाइमानि Tini bajaga visit khalai jaga. Tini जों kaitham bisi khlaikha sana thangkai tini visit khaimani hingkai chini o financial year ni biap fund jeta MLA fund tongmani oboni rang bai unko जों community hall chikonsa khai kaisa kni bisi orone kaisa ke dio reserve bisi kaisa ke masli marak para ni tongo ajaga borok agini simi sanmani hingkai masli bazaro hingkai cremation center borok soknani borok theke hingkai jaga rok ring lai teigana ma soklai aboni bagai kaisa permanent aboni bagai bo jaga thainale mani katham jagano unko thangka visit khaika borok local rok jaga confirm khaika hingkai MLA fund baki apno khainai getai kaisa hingkai जों unko naikha lama jeta 2023 jepur ang elected ngi phaika apuruni simi chaitokmani hoyto department ni fund kaya hoyto কোনো একটা জঞ্জাল টঙ্গি মাখানা তাইবেসা তাকলাই ফানং সিটং হनै তাকলাই বতাইবেসা প্রপোজাল রুই এস্টিমেট খাইরুই তাইবেসা খাতাল খাই সাবমিট খাইনাन बागै आबो विजिट खाइमानि